Так. Здравствуйте, дорогие друзья, исламистские дуслар. Рад приветствовать вас на нашей пресс-конференции, посвященной старту конкурса «Татарша МЕМ». Позвольте представить уважаемых спикеров. Хальков Ильгиз Ильдарович, начальник управления национального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан. Хамзин Алмаз Наилевич, редактор журнала «Шиян». Фазулин Ильназ Паисович, главный редактор журнала «Ялкын». Латыпов Рамис Нурмухаммадович, главный редактор сайта «Интертат». И я, Вахитов Ильдар Рафаэльевич, сегодняшний модератор и один из членов жюри, участник проекта «Миллиард татар». Напоминаем СМИ, участвующим онлайн, вы можете задавать свои вопросы по номеру WhatsApp 8 951 892 0790. Итак, вообще хотелось бы начать немного с того, о чем все-таки будет наш конкурс. Конечно же, о мемах. И вопреки названию, не только на татарском языке. Также будут приниматься работы и на русском языке, но о Татарстане, о его культуре или самом языке. Работы будут приниматься до конца месяца, и мы очень надеемся не утонуть в количестве присланных работ. Одной из особенностей нашего конкурса является то, что на самом деле их будет два, идущих параллельно, с одними и теми же условиями, но для разной аудитории. То есть, в первую очередь, это для школьников, для ребят от 10 до 18 лет, и также второй для старших участников. И нам очень приятно, что нашу инициативу поддержал Ильгиз Ильдарович. Скажите, как вы оцениваете подобный конкурс? И вот с вашей точки зрения, как педагога, интересен ли он будет ребятам? Нет. Қайырлы күн, жаңағыд, құрметті конференцияға қатысушы журналистлар. Әлбәттә, егіздердің сұрауына жауап буларак мен әйтәс килә, әлеге бәйге безнең мәктәп укучылары өчен аеруча кызык булыр дип уйлыйм. Чөнки бу заманча формат, яңа формат, без мәктәпләр белән әлегә кадәр нинди бәйгеләрне оештырган булмады. Гадәттә ул безнең классик бәйгеләр, сез беләсез, ул конференциялар, фәнни укулар һәм башка. Әлбәттә, заманча кызыклы проект булганда, аны форсаттан тойдан катнашырга кирәк. Шәхсән минемчә, менә әлеге юнәлештә иң мөһиме ул телне популярлаштыру. Без монда туган тел турында сөйләйбез. Шуңа күрә никадәр мөмкин форматлар бар икән телне популярлаштыру, бигрәк тә яшь буынны менә шушы хәрәкәткә тартуда аны мөмкин кадәр кулланырга кирәк. Мин инде шуңа күрә рәхмәт сүзен әйтәс килә менә бу әлеге проектның идея авторларына. Чөнки менә иң мөһиме ул идея башлангыч. Инде менә аны кагазга салып, аннары гамәлгә кую, ул икенче мәсьәлә. Монда инде Мәгариф һәм фән министрлыгы барлык ярдәм көчен куячак, төп партнерларның берсе буларак, хәзер сезгә вәгъдә итәбез. Бу бәйгедә безнең мәктәп укучылары республика һәм инде төбәкләрдә яшәүче безнең укучылар да шулай катнашыр дип. Бүгенге көндә безнең андый мөмкинлекләр бар. Без үзебезнең мәгълүмати каналлар аркылы әлеге бәйге турында барлык хәбәрне җиткерергә тырышырбыз. Шәхсән мин үзем нәрсә көтәм бу бәйгедән? Балаларның менә шушы бәйге аркылы туган телгә уңай хис булуын көтәм. Чөнки менә бүгенге көндә күп кенә без теге сүзләр әйтәбез, кирәк, әһәмиятле, менә бала теле белән аның аңлаешлы тел белән әйтеп бирү, һәм аңа шушы ачыкларны бирү, ул киресенчә менә уңай эффект бирәчәк дип уйлыйм. Киресенчә түгел, өстәмә эффект бирә. Я считаю, что Министерство образования и науки Республики Татарстан поддерживает этот проект, делает, наверное, вот шаг вперед в вопросах популяризации родного языка, потому что, прежде всего, это новый формат для наших учащихся. Мы здесь отходим от классического формата, от конференций научно-практических, от чтений, которые также нужны и также мы будем проводить. Но есть ведь определенный круг ребят, которые хотят попробовать себя немножко в другой сфере. То есть не каждый у нас сразу готов творить, писать какие-то научные трактаты, опусы там и так далее. Есть ребята, которые любят короткий формат, где они, используя свой талант, мышление, зирәк акыл белән, менә кызыклы шундый мемларны булдырып,
аны өздерінің яшташларына таратып. То есть здесь через вот такой формат работы мы надеемся, что будет хорошая такая популяризация, и как вот молодежь любит, говорит, это все завирусится. То есть ребята у нас сегодня сидят на большей части на своих смартфонах, планшетах, и мы частенько критикуем, что они очень большое количество времени там проводят. Ну, бороться с этим тяжело, а вот интересный контент, который позволит популяризировать родной язык, мне кажется, он, наоборот, будет большим плюсом, и мы можем в нужное русло вот это внимание ребят отправить. Поэтому с нашей стороны, со стороны министерства, со стороны управления национального образования, максимальная поддержка будет гарантирована. Мы очень благодарны за это. Следующим, также одним из наших важнейших партнеров, мы рады приветствовать такого мастодонта татарской журналистики, как Интертат. Равиль Нур Мухамматович лично. И такого человека, как Равиль Нур Мухамматович лично. Друзья, да? Для нас это очень ценно. И вот хотелось бы передать слово вам. Что вот вы думаете по поводу конкурса? По нашей задумке. Мен татарша сөйлеймін, сөйлеймін. Русша. Сендер, жақсы. Біріншіден бик зор рахмет менә шундай бәйгені башлап җибәргәнегез өчен. Мин менә Илгизәрнең тәкъдиме бу. Мин аны хупладым, чөнки менә нинди генә булса да язылу пипиш дигән шикелле инде. Менә юмор ул һәр вакытта да кешене коткарган. Нинди генә авыр вакытларда да менә кеше өчен ул юмор бер котылу чарасы дип әйтергә мөмкин инде. Менә ул кешенең авырлыклардан китәргә мөмкинлек бирә торган шушындай бер мөмкинлек. Без үзебездә беләбез бит инде шаян, шок, юморны аңлый торган кешеләр белән эшләү дә, аралашуы да рәхәт. Алар теге юк барга үпкәләми дә дигәндә инде алар белән bütün kişiге дә күңелле дәйме. Өстәвенә менә хәзерге заманда, менә хәзер бит инде дөньялар авыр, кайчан җиңел булганы бар дип әйтерләр инде, әмма хәзер да авыррак булган инде. Менә шушы вакытларда кешегә шушы юмор ул ниндидер бер теге якты бер кешегә күңелен ачарга мөмкинлек бирә торган бер шундый чара. Менә без искә төшерсәк, әйме карантин вакытын, менә карантин вакытында да бит инде без үз шулай хис иткән идек, моннан да начар була алмый инде дөньяда дип. Шундай хисләр туган иде бездә, менә бик авырсыз чорда яшибез дип без уйлаган идек. Менә шул чорда барлыкка килде безнең теге күңелле күрә торган кешеләр, юмористлар. Алар менә өйдә утырган килеш карантин вакытында күпме юмор төшерделәр. Менә шул охшарып җанны алсак та, менә ул шул нәкъ менә карантин вакытында барлыкка килде, шундый популярлык казанды. Һәм ул кешеләр өчен менә шушы бер авыр заманнан бер юаныч булды. Хәзер дә менә шушындай кешеләр юкка гына да тигән кабынып китәргә торалар инде. Күп кешеләр дип әйтик инде, кешеләр нервный хәзер психиатричныйрак кабынып китәргә торалар. Менә шундый вакытларда әгәр дә без ниндидер үзебездә шаярырга көч тапсак, ниндидер билгеле бу кешенең кайгысына көлү турында сүз бар, моны кечкенә дә аерырга кирәк бу әйберләрне. Бу кешенең гел теге кеше караңгы уйлар белән генә яшәсә, ул бит инде бик авыр булыр иде кешегә. Кеше яши дә алмас иде дип уйлыйм. Һәм менә безнең теге татарда юмор бармы юкмы дигән еш шундый сорау туа инде, һәр вакытта да шундый татарда бармы юкмы дип мин уйлыйм. Аның татарның юморы аның үзенчәлеклерәк, сүз дә юк, чөнки татар теле икенче ул. Анда мәсәлән сүз уйнату икенче төрлерәк формада бара. Һәм менә минем татарча мыймнар дигәндә күрсәтеп үтәсе килгән иде, татарча мыймнар алар бар. Әмма аларның менә татар юнәтендә Илгизәр дә әйтте бит инде рус телле юмор күбрәк. Татарга кагылышлы, әмма рус телле юмор күбрәк. Мәсәлән, мин теләр идем инде нәкъ менә татар телле юмор, татар телен кулланган юмор күбрәк булса, ул кызыграк булыр иде. Включи, пожалуйста. Мәсәлән, сез беләсездер инде, берничәсен генә күрсәтик. Сезнең күргәнегез бар инде. Беренчедән мыймнарның нәрсә икәнен беләсездер инде. Ул менә символик дәрәҗәдәге кеше халыкка таралып, берсеннән берсенә кулдан кулга йөри торган әйберләр.
Tamam da mesela tekste ikinci bulurdu. Tekste özgerirge mümkün ama bu obraz her vakit saklanıp kalan. Mesela bu aparını bilesizdir indi. Bu Sarat Musamar'da mı bulgan zaman tuyda çürülgen hem böyle дальше как не управляю. Mesela bu bir örnek vereyim. Hem min istugul mu? Örnek mi? Dizeyim mi? Eğer de yüzünüzde yılmayı varlıkta kelse, yumur varlıkta kelgen degan söz. Ondan da yaxşırağı eğer de kişi bir-birsine WhatsApp'tan mesela jibereyken demek indi bu bik yaxşı yumur degan söz. Endi şu obrazda kullanıp bütün türlü tekstler kullanıla başlasa. Bunsun da bilesiz indi. Ул тагында әйбәтрәк дигән сүз. Бу юморга Муса Җәлилнең төркемендә ВКонтактеда бик зур шундый бәхәсләр хәтта килеп чыккан иде. Муса Җәлил алай дип әйтмәгән ул дип. Менә кем ничек аңлый инде юморны? Билгеле бу Муса Җәлил әйткән сүзләр түгел бу. Менә монысы инде чын татар образы дигән бер şey, чәк-чәк, Татнефть, КамАЗ, Сөембикә, Шәриф, барысы бергә Татарстан гербы түбәтәй. Монысы инде фазалыклы татар. Монысында күргәнегез бардыр инде. Бу төрле текстлар белән кулланыла, менә бу очракта татарча, русча дип әйтергә була. Менә бу бер мен булып таралды инде бу сүз канәгатьләндерелмәгәнлегегездән дигән сүздә, чын татар гына әйтә ала дигән сүз. Менә бу карантин вакытларында чыккан. Булар инде чыккан. Монысы менә яңа менә бу сатираның бер үрнәге инде хәзер әйтеп театрга, театр бинасына. Менә шушы рәвешчә кулланыла монысы. Монысы татар теле белү дәрәҗәсен күрсәтә торган. İşte video barayma. Hem менә Janисап вакытында Bitking kullanılgan bir video buldu. Kişiler sин татармы, башкортмы дигән бәхәс килеп чыкканда, менә шушы видеодагы сүзләр белән җавап бирәләр иде. Монысы битка. Следующий. Башлайм. Hem менә теге видеоны, ул бик кыска гына видео. Бу бәлки ишеткәнегез бардыр. Тавышы юк. Аш кызыкта түгел. Сәфәр көтүбез, кешелеке. Урам көтүбез. Башкортмага тынчамы? Кем? Атамын? Сәфәр көтүбез, кешелек. Менә кешеләрдән сораганда, менә шушындый бәхәс килеп туганда, син татармы, башкортмы, бу кеше татармы, башкортмы дип әйткәндә, менә шушы җавап белән җаваплыйлар иде. Татармы, башкортмы, Рафаэль хатыны дип. Менә бу теге юкка бәйләнмә, бу теманы күтәрмә дигән сүз рәвешендә кулланыла иде инде. Бу Мөлümчә мәрхүм инде, әмма аның менә шушы сүзе ул теге мөһим рәвешендә бер җавап булып яңгырады менә бу Janисап вакытында. Все. Рахмет. Настроение күтәрелде, что-то внимание. Так, еще тут следующее. Мне бы хотелось передать слово Ильназу Фаисовичу, потому что мем это все-таки как юмор, а как не редактору журнала «Шоян» узнать, что это такое. Ильназ Фаисович, вот что такое? Ильназ...
Она остановилась, я похуй. Она остановилась. Какой он татарский юмор? Sizningcha. Siz göstermelerden bu bir pedagog. Bizim elitni tübülüyor. Yani elbette o beni burşuyor. Min neyse, ben onları şekilde bunda. Oturan siz kırganda, kırganda bir. Mina Rafael sınavı çekti kişi. Mesela bunlar neyse hikayeni bilmedim. Ben neyse ezberlenip gelmeyi yukmanın kendisi mindi. Men ne da bilmem neyse hikayeni olmadım. Lakin Allah'ım şakadır. Men bu işi muhtemelen işler vereyim iken. Benim praktik zorum var. Ben özüm mutfak bitirgen kişi. Bağlar ne bilemedi yani benim şuna yok derbi ne okutuşlar konstruktifler bulan kişiler. Şu an buraya biraz ona yoluntu bulgan indi. Bu nesege men pandemiye kadar koronavirüs kadar 10 yıl içinde bu işler şuralarının hem 1200 mektepte şurasılarmış. 1200. Ayrı mekteplerde işe çapırıyorlar. Niçin çapırıyorlar? Çünkü onlara kızık ikenimde, onlara girer ikenimde. Bana gelip düşersen, onlar indi kulüpten neydi? Benim uzun bana konsept var. Bir ders gelirem, bir sefer gelen neydi? Bir günde 3 mektep. Örgürüyle gerek mesela içinde ikincisine varına. 8'de birisi, 10'da ikincisi, 12'de üçüncüsü, 12'de sonra onlarına 4. transfer bir günde. Şurası, transfer kanatı mı? Şurası. Devriye, bir sorun neyse de. Mesele neyse de. Mesele totar tilin üstünde. Bağlarını totar terbiyeler, totar sanatı bile. Nişi getirip şeylerine şiir, nişi getirip jırlarına jır, nişi tiyatro kuyularcılıktan. Onların bir tane bilmiyorlar. Onlar neden sekülerler. Onlar sarıfa turşalar kümge. Kemayet turşalar sonra vakta. Onlar neden sekülerler. Mimik bilen şunun işleri getirip şunları. Buna gelip kirersin. Günde konuşup bitken mektepler bilen direktörler bilen. Onlar koyu vakti yüzleri uçaklara. Biz yine yönelişine düzüyoruz. Başka vakit var, işlerine de girip gidelim. Şu vakta benim de şehrini biraz vaktarım. Bağlarda torata turgan eğlenişten koytan şehirlerine alıp bağlar benim. Öyle şehirler. Dik yapmıyor. Bu senin işin işliği. Ben şu vakta oynatmayayım. Ve niye onların jurnalına, jurnalına kızıksınlar bir zoom. Karikatür konular. Hikaye batıp bilenler. Ne türlü duygu. Uzun medya bağlarda şu yumur satire kişileri yaş noktalarına götürüp bulayıkken. Evet yumur bilen programlar kişi. Peki bizim basınkı Totar Halkı. Totar Halkı basınkı. Bu nedir? Начальство da kırgaya insanlar konkuratlara işi götürüldü. Kim yumurunu dikkeneyken yumurunu. O bile ne işin? O birden iki maksat bilen kere. Uzun düşünür değil. İkinciden kim ikenini de çıkartıyor. Analizli bile anlık şey. Apam o, ılık şu mu? Onlar okulda bir bay. Tamam yeteksinin kim ikenini, bir kim de böyle ikenini de çıkartıyor. Ve şu şimdi sıfatlar var yumur bilen kurallarlar kişinin. Bu andişeden sözlerine söyleyen vakti elbette o medya praktikaları bir çok oldu şuralarda. Etik buna bir konseptler yarışıp bir devlet mektepte tümüne kişi konseptler üstlerinde iki günde var mı? Kişilerin birini bilen sahibi neydi? On kalkmışım. Çağlığa vardı. Çağlığın güven kamyarından kırgan vakti anda bir предприятиялар anda metin uşağı için kullanı Tantimir, diğer isim olan ihtimal balayı, şunda işli, Süleyman'dan hatta işli. Bitmek suyu neredeyler?
Meni bargan edi aktör Ferdinand Hafizov Eyde kırmıyor olmazdı. Lütçü kırmıyor. Geçiyor. Ne diye bekliyordu? Kırabes. Mena kızır. Yemene bunu yumruk koydular. Yok tabii ki yumruğu yatayık. Kırabes neyle bile. Niçin tüm ne? Sekreter tekmeyi. Tekmeyi adak çıvardı. Oturabız. Teginde Google'cim lamış kıpırağını bileviz. Korak oturayken. Çıkmadı diye. Çıkmadı. Bunda arkadaşlar gelgen. Hayırçiler, soranlarga kelgan dediler. Benim soranı bilgen bulmadı bir başında. Lakin bana bilir gerek bana yok gerek. Oturdular bir saat yarım oturdular yok dedi. İşi var bilen buhalter bulgan kurasını kalkın kız. Ferdinand kayıtın kirganı vakitte. Eğer de hayırçı derler, siz bunda jürisdikten hayırçı bulup bizim предприятие kişilerine de tülerine akşamınız yok diye başlanayken ben bir şey bula başlayayım. Siz beni tutup kalın. Yani kırdık, sürekli kırdık, unutup oturup kırdılar. Hazır kırdık, bu başında götürmek tutundu, prezident. Deyip tarıga yemek durdu. Ben onun düşünümlerini işlerken ne oluyor? Ama koya işlersin yani. Bunda şöyle, ne yapmayın uylananca, hayırçiler, siz görüşler, siz artistler, biz bir tane artistler, akşamlar görüşler arasında biz elimine şimdi mağlumat da halkın dilin hem halkla şu şimdi konsertlerle bola. Tige alternatiflik tanesi. Алмаз Бек, ғафу етіңіз. Біздің там бір выступающий бар. Өзіне Öldürür iyi. Ben bekleyin oturdum. Nereden söyleyeceğim? Daha oturdum dikkat bilen. Şimdi nersedeyken bilir için oturdum. Kim nerse yumruklu nerse bile hanım bildim. Kim nerse. Bana bir tane Ministriyet orada zamanıyla benim nihatli priyomda yazılıp bir kaçan detayını almalı benim. O zaman siz şimdi siz biz şakırım oluruz. Yani 3 dakika yazıldı, 3 dakika. Kim takmak şakırsalar? Yok mu? Ne için isteyen? Muhammed Doğu'ya gelgen. Doğu Muhammed'e gelgen. Bana şöyle bir şey etsin. Biz isteyemeyiz. Benim anda onlardan soranıp duruyorum. Ben arada eğitesim ki işlemciler var mı ülkede? Ama Değil. He? söyle bitirmedi. Yok mu? Her şeyle bitirem. Onu durmadı duram nasıl? Söyledim. Bu başlıyor. Yara bu hazır bir katı hayır şirketlerle şunlar dolayı mı isyan edeyim. Siz birisiz şu bunda diye geçmekte gayetken sözüm boyunca o başladım. Ferdinand Kurkuğundan unutkan beni tutup kalırdı. Millet giden gelip düştüm. Yarı güldürdüm tutup Ay Allah'ım, bir şey de olmadı mı? Benim işlerini kapattı. Ne sektireceksin? Ne sektireceksin? Ne tasarruf vermeyse, sana zalında. Siz yerden gitmezsiniz mi? Benim bir başımdan ayırıyorum. Lakin ben bilir işin, niçin giriler artistler, niçin sıranı giriler için, bilir işin, bana mahsus işine ettirir. Yürü, yani eksperiment, bilir için girdim ben anda. Şöyle ettirip, hazır işlemiz var da, işlemiz. Sen bu mobilet gerek. 500 metre. 500. Neçe sunumdan? Betel 500'den. O vakit salavat 250'de gayır yedik. 500'den. Oy, bu. Doğru. Niye? 200'den ne? 200 kişiden ne olan? 400'den değil. Metal verir mi? Valla devlet çatırdı da. Buldu. Biletlerini aldılar, gittiler, ama ikinci bölümüne geçirdi. Gitmedilerdi. Hadi benim bunda duruşlar, bana bunda azal predpriyatçısı var, bana bunda gazete kombinat var. Hadi alır beni tanıyla. Beni bile alırlar. Her toprağı bir sağlamı. Lanlı tuturdu. 4 saat çıkırdı, zal tutup kayıttım. Zato, ben bir zal tutup kayıttım, ben hep tüve. Kızık tüve, ben siz diye söyleyen. Yarın bir mektepte bana iş uğraşım var. Şurası neyse, onda mektepte şurası var. Mektepte bağlarla terbiye ederek gerektiğimiz değil mi? Toprak düzünde neyse,
Mene kelgen vakıtta bütüncüsü aparaturunu biz tokşuyuz, biz kurabız, bizim aparaturumuz var, bizim yarısına. O kurabız olmaz diye mi deyip mene bu şehir var. Bağlar yazmıştı. Mene degen yazmışı mene onu dedi. Bu aparatur da hem bizim ne var, tutuyor da var. Hem bağlarda olarda bir kültürel üretmeniz alıp gelen şey, aparatur için. Akşamlar başa bir kupanda mümkünçülükler. Yani yine şeyler şu yok, mektepler şovlar otururlarında. Yok, okutuşlar her yerde otururlar. Niçin otururlar? Şehirde oturan kutura başlayan balanın başına sorarlar. Otururlar, dik güne oturdu. Yok, ayıdan oturmaz. Bu ne yapılır oturur? Bunda oturur, bunda oturur. Güzeller bir öğrensin. Bunun için, oho, artık oturarak huliganlar kavuşur. Mektepte olar bitindi. Bu bitindiler iyi. Bana şu huliganlar şuracı bitkenlersin. Abi, tatar çevreler, ama şekiller çevreler. Sizge, mümkün mü sizge bu işi aparatörle pişirirler? Bilenler tatar şey. Gördün mü? Mindidir primerdansın. Ama bir kısık zeytip çevirek geliyor. Onların içeri bitiriyor. Şu aparatör konuşmaymadılar. Şahsın ısrar şeyi başlıyor. Minki. Olmaz her gün dersiz. Benim kulağım gününde bak bugün hep gelsiz. Ben ayında 73, 80'ler şeyle. Bugün bizim durumda. Ayazmışlar Phuket durumda. Böyle gelmişim. Şimdi bir şey oldu. Daha filan 8 kıştan gelen çökteki. 9-10-11-12 nerse sonra yılın Phuket. 13-14-15-16 teli kıştan sürtüldü. 17-18-19 aşağılarımız sağız. 20-21'lerden moral kodik sokuyoruz. 22-23 armiyada bizliymiş. 24-25 iski kıştan kim gelir. 26-27 gel 13 şavukuyuz. 28-29 bar bölgenin kukuruz. 30-31-32 kankaydı teki Phuket. 33-34-35 indiktirdi ve Türkiye. 36-37 kapitalizm jingli. 38-39 akşam bizgen Uncle Ben's indi. Taratlar sanıyor bizim olurdu. 43-44-45'inde niçin çık Phuket? Sanama olmaz gayinde 75. Telekokular elinde haberler unutup gitmiş. Sonunda Phuket'te. Stolika proglotitke dedi. Aldada sinemini iğne kılayını şuna göre yıtalmışım da şu kılayını mümkün. Olmaz sen dersiz. Benim doğan günde bak kulümer gelsin. Ayın 75, 80'ler değil. Sonunda sözümüz sizin durumda. Yazmışlar Phuket yolunda. Böyle söylesek, evet. Ama sizden kimşan. Bana diyen itiptimde var. O da kuku diyse hop. Kılana da bilen. Yok, Ömer Phuket köpek gibi. Sonra bakıyor. Halkta haberim var şimdi. Phuket sana bir şey olur. İlham abinin niçin? Phuket niye? Bunun için mi? Boşanmadı. Phuket İlham abi. Anne babasından kaldı. Babası belediye çapta uramda yönetmeli. Allah söylüyormuş. Ben de süre bitiremem. Kumdan Ben böyle niçin öneyken uzak şeylerden de göstereceğim onu. Phuket, Malay Minamcılığı. Bir oğlu bir bana 80 yaşında. Evi böyle parasın. Bu neler değişikti. Evi bana. Bana urman kavara. Urman kavara. Ne sebep kılganan ne bey? Bana Phuket'den sorun. Umrum kalgan iken. Oturuydu bana. Evet. Bana ortadan gelip gitti. Evi Allah'ın oğlu bulaydı ormanda. Ormanın kuyruğa şirnetle de Phuket, eğlenim ya, umrum kaldı iken. Sonra fırsat elim ya. Ne şey yok. İkinci tapır soruyor paylaşılarda tabi. Evet, Phuket eğitimde, mina tutma kaldı iken. Ağırın. Evet. Yok, Malatya'na da tuğa hakkında. 80'lerde uzun gider. 100 yaşanmazlık yoktu. Bana şunları yine koydu 80'de, 100'de öyle. Ve şu vakıza bulduğuna göre İlham abiga Phuket kuşamadı falan. Bu ana diktatör kile. Toşta o Phuket kayar başta üyelarda yumurtasalı öyle. Phuket, Mongol, Phuket'in tavuşu Mongol. Phuket kışkırar bile. Kışkırma, Mongol var yine. Tınışlandıra. İlham abi öz ömründe, icatında bu mevzusunu tınışlandırır. Ben şu vakıra bağlarına Toy minikleri uçuraşılar.
hem şahsi ürünette onlara çıkış yapsalar gerek. Onlar sana, ben bu vakta söyler, sen kirlerinden sen Allah'ın abi bir atına boyu direktörler ayta, bir atına boyu şundan koyamadı. Tamam. Ne iş düşer? Dostlarım şöyle, yok diyorlar, siz yok var. Elbette, bre. Nasıl sizin bu temaga doğru gelir mi? Yok mu? Так, Лера, Рахмат Бекзор. Так, продолжим так. Sana bana, sana. Eğitimde söz bilmeler diye, sana. Ne şöyle var ha? Cemiyette kısımlık bu. Так, ага, так, как пресс-конференция, ага, тут очень еще как шурдом, так. Также хотелось бы мне напомнить, что отдельно отмечу, что журнал «Шаян» предоставляет призы нашим победителям. Это полугодовая подписка на русский и на татарский журнал, и также шаржи от профессионального шаржиста. Спасибо за это еще раз огромное. И теперь слово хотелось бы передать главному редактору молодежного журнала «Ялкан» Ильназу Хаисовичу. Мы к ним обратились, поскольку они ранее уже проводили подобный конкурс. И вот хотелось бы спросить, как прошел ваш конкурс тогда и чего стоит нам ждать сейчас? Selamsız hayırlı günler. Amalar sizin yüzlüğünüz bilen tanıdık Mutluyuz. Şaşırmadan. Uzun oyuna yakında da 100 yaş. Bizden hiç bakıp kerip yürüyoruz. Temanın, konferansiyanın temasına katsak, memnunlar. Yakın jurnalı, bilesizden de o üsmürler için jurnal, bizim auditoriya o üsmürler, hem eşler. Hem alar bilen biz barıklı şuşu алар тилинде сүйлөшүүгө тырышабыз, алар тилинде алар кабыл этип турган форматта иштерге тырышабыз. Хамда бул эң биринчи сыйракта бул мемнар форматы. Мемнардын бүгүнкү күндө актуалитеттиги турунда сөз көрүп керек түгүлдүр. Биз чындапта 1-2 жыл элек өткөргөн татарча мемнар деген конкурс. Анда шулай мектеп окуучулар катнашты. Анын шартлары да бейпади энди өзлөрү татар тилинде ойлап тапкан, яки инде татарчага өрүлдүргөн, татарчалаштырылган мемнар жыйуу иде максат. Һәм ул вакытта ялгышмасам 100 тирәсе эш килде бизге. Стандарт рәвештә үткәрелгән конкурс булды. Эшләрне кабул иттек, бәяләдек һәм матур гына бүләкләр, призлар белән аларны кутладык, катнашучыларны. Нәтиҗә буларак сәйкәсен килә, шунлыктан мемнар алар бүгенге көндә популяр. Әйткәнемчә, яшьләр белән сөйләшергә теләсәк, аларга аралашырга теләсәк, аларның тилендә сөйләшергә кирәк. Без сүз уңайын әйттем әле, Ялкынның махсус нәшр конкурстан соң, конкурска кадәр дә уйланган иде бу. Махсус телеграм каналлар ачтык. Ялкын мен дип аталган. Дөресен Ялкын, татарча меннар дип аталган канал бар. Һәм анда без даими рәвештә шулай меннарны унаштырып барабыз. Караулары да күп дип әйтсәк була инде татар каналлары өчен. Әле тагын шулай конкурстан тыш меннар белән эшләрне һаман дәвам итәбез. Шулай макталып китәсем килә. Якында, мәсәлән, журналда инде монысы мен лаборатория алып барабыз шулай. Aslında şu bikvali gene format. Mesela reportajlarını kızıklı ittirip, kızıklı подводка деп айтабыз өзүнчө, кызыклы титрлар менен, тексттер менен урнаштырабыз да. Бул инде эки максатны көздөп туруп, биринчиден биз фоторепортаж буларак беребиз фотолорду, экинчиден инде кишиге да карарга оңайлы, кызыклы болсун үчүн бир дәрт бере алабыз, эмоциональ ләззәт кичирүү үчүн деп айтайык. Шынакта мемнар тагын бир тапкыр кабатланам инде, мемнар алар популяр формат, яшьләр белән эшләргә теләсәк, яшьләрнең күңелен күрергә теләсәк, яшьләрнең күбрәк җәлеп итәргә теләсәк, әлбәттә инде мемнар белән тагын да күбрәк кулланырга, аларны файдаланырга кирәк. Илназ ничек дип кызык итеп алып карарсың сез? Кызык итеп алып карарсың дисең. Ну ничек син ул? Что это такое? Сезнең концертларда кызык иттереп эшләтәләр балаларны. Ничек ни сүзләр булыр? Ни юморлар булыр? Юмор форматлары кирәк сезгә? Юмор форматлары кирәк түгел, мен формат белән сөйләшкәнгә күрә син
Мен чтобы не Şu Алмаз abi bir fotoğa kısıtlı kitir Mine etdi. mesela ko'rsatdi, bir gap ko'rsatdi. Aynen. Şey, O endi sizin uylagıçlar maktab o'quvchilarini bek shulay qiziqsindirib, jalil ishlana turgan. общий so'zlar aytadi. Aha. Общий so'z. Men sizga ochib beraymi? Sizga aytib ko'rsataman. Bizning nimlar bor. Nim laboratoriya bor. Tutqara sizga dereki yilmayib kutilgan yuzaga. Men o'zim yozardim buni, nasıl bilmiyorum. Shulay bo'lgan filmni mendan so'raysiz faktlar yo'qishini. Faktlar tutilgan sizga. Bana şunu ko'rsatarsan da bitteydi maktabda qildik. Aynen. Yarg'anasında birleşmeysiz bütün üstüne. Chunki bizning jurnal ulashtirishda jurnalni sotib olishni chiqaramiz biz. Tübüne çıkıp bitireceğiz. Tübüne. Tübüne olmazlar ya, tübüne chiqib pari olasan. Jurnalni chiqaramiz kishi olsin uchun emas, sotib olsin uchun. To'g'ri uchun tugul. Jurnalni oluvchilar bor, yozuvchilar bor, oluvchilar bor. Üstten bu arkadaşlar. Bana Afrika'da Tukay'da. Bana kendim vardım Tukay'da. Tukay'da. Mektepte. Düş mektepte. Ben de ezberden vardım. Mektep doktor Tukay'da bilen misin? Ne oldu? Onda bağlar şu barga özellikle mektep olabilen binada. Yok mektep konkret ne bileyim. Kaçma tuğan, kaçan yani kaçan. En işin içi geldi işin içi. Biz duman ne için bilirler mi? Hatta şey sürüyorlar mı? Yok mu? Evet. Ben sorayım. Kaçan tuğan. Nindi ay bu. Niçin onun nindidir ben şabı? İsmi bile katılma. Evet. Niçin? Çünkü kaçan tuğanı öyle bir şey yok. Извини, пожалуйста. Kaçan gel. Evet. Onun zaman ben bilir. Evet. Yani ismini eşit bunlar diye söylüyorum. Bu kutu çapları ortadan paçıkça kalır. Benim ortadan. Ve onlar mesela işi bitirgen nu ettiğinde 9. klasa tutmuş. Hem dönerdi. Devamlı şu. Mesela şunu bir isim gel şu. Ağrısı apası kavat geliyor. Evet. Memnun edildi etkenler olan. Memnun ettiğim beyden. Memnun da. Ben kadın ulaşırsa ne kaldıran bu gayrigen ülkeler başlar. Ise durumda soramıyor beyden. Anlasın bitmiyor. Eyden, bağlar şıngılıyoruz. Ben beni şıngılıyoruz. Jırlıyla bayan. Yırlat yırlardan ikinci müziğimiz başlar. Dedi bildiğim perdansı. Yırlamayalar mesela. Bana tüp bilmem. Tüp şahirimizini bilmeler. Gördün mü ne derecede? Bana bu sizden buluş elbette gerek. Nasıl başlanamazsınız gibi. Bunu katıp tutturmak gerek. Hazır bir şimdi kulminasyada tel meselesinde. Bu biraz kavuşkan, hani geri kaytarıga, bana şuraya. Geriye, yani şu big o. Onun her bütün ecel bu çıkacak. Arkadaşlar mesela. Bir şey diyecektim. Так, все На этом, в принципе, выступление наших спикеров. Может, вопросы есть? Да, если у журналистов есть вопросы, да. Среднего и потому что, насколько я помню, когда происходило, ладно, был какой-то медиаролик, который попал в На данный момент не могу точно сказать, потому что лично у меня нет доступа к той почте, на которую приходят работы, поэтому вопросы что по теме задавать на сегодняшней пресс-конференции. Да, следующий вопрос. У меня вопрос к спикерам, то есть татарские мемы, они больше известны, люди показали, то есть Татнефть, Чак-Чак, Чмак, ну вот такие архетипы заезженные. Может ли татарский мем на русском языке создать что-то новое и привлечь именно русскоязычную аудиторию, либо иностранную аудиторию, потому что мем — это же такой код культурный, который именно в массу культуры является. Можно ли это сделать благодаря этому конкурсу? Всем. Ну, я думаю, что возможно, почему нет. С этой целью и проводится этот конкурс. Ну, просто вот, конечно, это может быть для кого-то, вот, как скажем, толчок, какой-то там возможности для проявления себя, а вот просто вот
наверное, и такие маститы, юмористы не скажут, вот я сделаю такой хороший мем, и пойдет в массы, и станет очень популярным. Это, ну, подсказать же, ну, достаточно сложно это. И вот многие мемы, которые, ну, мы знаем, которые, вот, я, например, показал, они же появились случайно в многих. То есть редко которые из них сделаны специально, вот, юмористами, например. То есть сидели люди и вот, придумали юмор на разное. Зачастую вот эти мемы появляются случайно. Мы хотим, чтобы вот люди, участники конкурса, обратили внимание на какие-то фотографии. Например, может быть, вот те самые ребята, которые вот, что явно входят, они, может быть, участвуют, и другие люди обратят внимание. Важно еще вот, привлечь внимание публики. Некоторые, вот, например, возможно, что вот есть такие смешные мемы, ролики, на которые мы пока еще не обратили внимания. И, например, человек открыл себе Инстаграм, там мало кто посмотрел, а вот обратит внимание большое количество людей, может, как подскажет там другое слово, хотя бы одно, что-то напишет даже. Вот. И мем идет в массы. Достаточно таких примеров. Да, отмечу такой момент. Работы, которые будут присылаться нам, они будут публиковаться в Телеграм-канале и в ВКонтакте, поэтому не будет такого, что мы их все спрячем от всего мира и будем сами потихонечку над ними смеяться. Они будут, так скажем, для всех. Еще вопросы? Да. По технологии, пожалуйста, объясните, что, как, куда. Что как? Да. Во-первых, нужно... Так, ну, не жалко времени, да? Так, в первую очередь нужно вдохновиться. Нужно быть уверенным в том, что шутка, во-первых, будет смешной, это самое сложное. Во-вторых, нам нужно, ну, то есть ее создать, то есть это может быть как картинка, так и видеоролик короткий. После этого нужно посмотреть, чтобы она никого не оскорбляла, то есть не призывала к никаким там действиям, не являлась там чем-то злым. И далее ее можно будет отправить на почту специальную, в специальный телеграм-боду и также в сообщество ВКонтакте. То есть и они, ссылки на все эти ресурсы указаны в положении на сайте Мирфота. Еще вопросы? Сразу популяризирую. Поскольку конкурс у нас два, у нас также есть два направления конкурса, и поэтому у нас разнообразные призы. То есть, допустим, как я ранее упоминал, у нас часть призов идет от член, то есть это будут подписки на журналы, будут шапки, также будет просто, грубо говоря, материальный подарок, и также будут поощрительные призы. Для ребят будут, так, насколько я помню, там были указаны, я помню, там специальная настольная игра, естественно, с мемами, потому что, будут подарены беспроводные наушники и, конечно, и, соответственно, поощрительные призы, да. Так, еще вопросы? Редакцию «Миллиард татар». Редакцию «Миллиард татар». Так, я хоть Да. в Телеграме можно «Миллиард татар». Не инициаторы. Можно потом в целом про судьбу, что с этим мемом будете делать? Будете публиковать? Да, Или как дальше? Да, как ранее я говорил, они будут публиковаться в отдельном канале и в собственном контакте. То есть они, как я говорил, не будут спрятаны, они будут предоставлены общественности. Население Волконда приглашаем, мало. Но біз партнер olarak әлбетте керек болса ішлеп жатсың. Түгеміз. Осы замечательный бар. Ялқында партнер olarak келген кішілерді Телеграм каналдарына алып қоюымыз. Çünkü біздің мақсатымыз бар, бір аудиторияны сипатлы, қызықты нормалар білен таныштыру, оларны шошыр нормалар шешуге итеру.
проблема масална каменный баба иске мынаны жіберіп болашақ мısın? Yok. Yalan Все-таки я вам именно приветствую, потому что ну, искренне ведь до одно дело, он ведь он шикургай, он этот, мем это так, такой формат, который постоянно двигается, даже, наверное, можно сравнить с новостями, но новости живут сейчас, наверное, час или около того, мемы живут, ну, в районе такого же короткого времени, поэтому все должно быть новое, все должно быть смешное, потому что слабый юмор. Демек жала мынаны қалады. Тәлен қалады мынаны. Любой из вас. Күзаллы деп әйткәндә, менә яшьләр арасында не дигән темалар бар, алар арасында һәм алар менә шул 2 яшь категория өчен зара бер-берсе өчен кызыклы була алар. Менә кызык була алам дигәнне, менә хәзерге вакытта дөнья шул кадәр дәрәҗәдә үзгәреше кичерә. Минем фикеремчә, менә хәзерге вакытта мәсәлән яшүсмерләрнең юморын олы кешеләр кем алып дигән, хәтта менә кемгә 25-30 яшь алар да аңламаска мөмкин. Аларның юморы. Шуңа күрә монда теге ишкәтеге бүленеш шул сәбәпле дип аңладым мин, шул сәбәпле булдырыла. Инде теге бүтән кешесендә кызыклы юмор бу шулай булырга мөмкин. Мин аны теге шик бар дип уйлыйм, әмма икенче кызык булмаган яшүсмерләр юмор булырга мөмкин. Һәм шулай киресенчә инде яшүсмерләр өчен бүтәнләй дә кызык булмаган, алар бит инде нидер Mesela siyasетçilerге bağlılıklı, onların çığında bulmayan kişilerge bağlılıklı yumurnalar bütünlüğü anlamasına mümkün. Onlar çığda yaşamayan, onların çığına bağlılıklı bulmayan bir kişi anlamasına mümkün. Mühimmanı çağda yaşandı değil mi? Yumur, Römüşler yönetim bölgesi. Buna ben KP'nin, yaşlarının KP'nin jüride oturduğunda olayım. Ondan sonra kararım, bunların birazını olga geçip buradayken televizyonda tağımdan aşağı. Bilesiniz, şunda onlar için total şeyler oynuyorlar ki onlar için iyi alıp oturası kelime. Bilesiniz, onun öğrendiğini ezrekler rejisura kuysunlar öyle. Bilgen için de kuysunlar. Vakitlerinde yumurlarını tutuyor. Şu oluyor. Yok, ben anlamında soru biraz başkaşarak oldu. Yaşlılarının yumoru anlayışlı bulmaz. Şu geçerden kıvayının kurduğu. Ну, Ты такой юмор нельзя показывать даже по телевидению. А то уйларга может, что как на юмора, конечно, шутит. Так, я рад. Будут ли еще вопросы? Если больше вопросов нет, Не до конца понял, как будут определяться разные классы. То есть, если смотреть по... отдельно идет внизу у нас есть отдельное положение, которое нужно заполнить. Обязательно за это должен. Да. Ну, то есть мы вместе непосредственно с работой не подают заявку на осуществление. Да. Если на этом все-таки все, мы можем сегодняшнюю пресс-конференцию закончить. Большое спасибо всем пришедшим. До свидания. Слава Богу.